IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Balaygi tinaangay ang maikatlo na bersyon ti Police Bulilit 2026. Iti daytoy gundaway ket sana sa Nicolas Municipal Police Station laeng tinagunay no diket di iti sibubukel nga Ilocos Norte Police Provincial Office gaputa inadaptar da daytoyan a programa iti 31st PCR month namuan daytoyan ti maikatlo at tawenan nga sisangkat ti SNMPS tinasaong aktibidad. May naig iti daytoy ket nang ti makapainspirar asarita ti Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Paul Benedict Parado. Kanatin bilang na edad, dahil nga guardians na kahit na parents na, may karang gusto na disiplina, may karang gusto na division, na niya ito magbalik, na tukad, hindi pa nagpiyenta. Kasi nakita kayo, at damot ang ideya, nagsuot ni polis, siyempre, natitibilo ka ta. Ngayon, no, dati iskolaan, nakita ng kaligiteng career development yung program nila, kanya-kanyang outfit, kanya-kanyang future, yung kaya na mangyari. Kaso, ang maawan, di-informative police, walang pakatema na police. Kabayatan na nang ibitlamet ti sarita ti Hepe ti PNP San Nicolas ani Police Captain Sigman Benigno. The Ilocos Norte PNP would like to ensure the safety, well-being, and the proper guidance. So, why children, they are vulnerable. Iti maudi apas iti programa ket na ipaayal tinarway a regalo ti Police Bulilit. Gapo iti daytoy ket may panamnama nga dadun tupay a programa a para kadagiti ubing nga gaspirar akas maysa a pulis iti maangay. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.